Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukraina haberleri bugün noyabrның 20-сы çarşamba kuni. Biz sizlerge Ukrainada ve dünyada olup geçken vakalar hakkında tarif etmege azarmız. Bugün hükümetinin oturuşunda nasıl etip Ukraina'nın Avrupa Birliği'ne bütünleşivini tezleştirmege sual müzakere etildi. Anda Avrupa Birliği elçisi ve yukarı rada mebusları iştirak etti. Evvel Ukraina ve Avrupa Birliği birleşme hakkında anlaşmanın gayrıdan bakıp çıkılmasını müzakere etti. Bu haqda inkişaf, iktisadiyat, ticaret ve çiftçilik nazirinin muavini Ukraina ticaret temsilcisi Taras Kachka aytып berdi. Onun aytkanına göre Ukraina'nın Avrupa Birliği'nin birleşme hakkında anlaşmanın yanartıvu üzerinde yapılacak işte 3 esas mevzui kısım meraklandıra. Birincisi tariflerinin gayrıdan bakıp çıkılması, çünkü onlar Avrupa Birliği'nin 2006-7 seneleri olup geçken aytışmalar esasında belgelenilgen. İkincisi tarif olmayan maniyalar hakkında modellerinin yanartuvuna ait. Üçüncüsü ise anlaşmanın inkişafı. Yani Avrupa Birliği'nde olup geçken idare edici kaydelerinde denişmelerge anlaşmanın uygunlaşıvı. Frankistan Avrupa Birliği'ne koşuluv procedurasını deniştirmege teklif etti. Bu haqda politika neşriyatı yaza öz tekliflerini Frankistan Avrupa Birliği aza memleketlerine endi yolladı. Yanı kaydelerinin tafsilatları hakkında da doğru malumat yok. Tek 7 basamaktan ibaret olgan 5. Al-hazırda bu esnas bir idea etken memleket için 35 mevzui bölükten ibaret. Avrupa Birliği'ne koşulmak için namzet memleket öz kanunlarını deniştire. Aşağıt mahsulatlardan başlap tehlikesizlik meselelerine kadar. Ve onlar aynı vakitte gerçekleştirildi. Frankistan bir basamak ayrı olarak müzakere edilmesini ve tasdiklanılmasını teklif etti. Aynı zamanda Brüksel bozuvlar olgan takdirde esnasını toxtatabilir. Birleştirib köprü bugün stanıtya Lugansk kasabasında Severskiy Donetsk özeninden gayrıdan kurulgan keçit açıldı. İşlerini Ukrayna kurucuları müddetinden bir hafta evvel bitirdi. Temirlev vaktinde piyadelerinin onaytlığı için muvakkat keçit kuruldu. Köprünün esas kısmı açılışında Prezident Volodymyr Zelenskiy iştirak etti. Köprünün gayrıdan kuruluvu bir-birinden sınırının ayrılgan yolda humanitar vaziyetinin iyileştirilmesi Ukrayna mecburiyetlerinin kısmıydı. İyun ayında Avrupa'da işbirlik ve tehlikesizlik teşkilatının gözeticileri kuvvetlerinin geri çekilmesini tasdikladı. Bu keçitinin temirlevi başlanması için esas şart edi. Gece vaktında evlerinden çıkardılar. Özünün tek en gerek şeylerini almağa izin verdiler ve uzak yerlerge alıp kettiler. Sebebi Alman işgalcilerge sanki yardım etkenleri gibi. Sovet Birliği Kırım Tatar halkını 1944 senesi sürgün etti. Ukrayna bunu resmi tarzda genotsid olarak tanıdı. Daha tafsilatlıca İmran Usinov'un levhasında. 3 soldat ellerine silahlarından gelip kapıyı vurup kapıyı son kalkıp açay. Anam kapıyı açsa ana evi öyle giyirler. Bu Ruhiye Asanova Kırım Tatarlarının sürgünlüğüne o zaman 7 yaşındaki bala olganına bakmadan pek yaxşı hatırlay. O vagonun içinde kartı, yaşı, bala çağı, bala tapanı hepsi onda içinde. Aç, pitli vagonlarda öyle pitli 22 gün deyinde Samarkand oblasti Katakurgan vokzalına düşürüyor bizi. Bu Kırım Evi Teşkilatı tarafından teşkil etilgen tamarlar lehasından algan parça. Bu internet muzeyinde Kırım Tatar halkının sürgünlüğü hakkında bütün malumat toplanıla. Тяжело говорить с бабушками, дедушками. Kartlarının pek kıyın laf etmek,
пек, чүнки олар бұны хатырлай, олар ағлай. Бұның аққында бүгін лаф етмек мұйымдыр, чүнки ярын келечек неsil үшін бұны сақлап оламамыз. Москва Қырым татарларының сүргінлігі аққында хатырламаға севмей, чүнки бұл Қызыл Орды хайынлеріні евлерінден қуған аққында совет мифіні жоқ әте. Коллаборационизм в Крыму был точно такой же, как и... Коллаборантлық Қырымда бұтын шуралар бірлігінде олған кібі рус еді. Чүнки руслар, насыл дейім, баш бір миллет еді. Эсас группа, яни біз көреміз бургомистрлер, руслар. Қырым татар кібі айны рус милли комитетлер ярмадада да бар еді. Шының үшін Қырым татарлар башқа түрлі коллаборантлық яптылар деп айтмаға янлыштыр, бұяландыр. Қырымдан тамыр халқыны сүргін етілмесіні әліда коллаборантлық нен ақламаға тырышалар. Мисал оларақ Русия ишғал етілген ярмадада Қырым тарихы адлы китап держе етілді. Анда Қырым татарларға хайнлер деп айтыла. Алман қызметте керчектен олғанлар башындан соңына же озы немселер сайғанына көре 43-ші сенеде тахмен 15.000 кіші еді. Қызыл Ордуда веб-партизан муфрезелерінде Қырым сакинлерінің сайысы вермахттаки қызметке көре баяғы чоқча еді. Женкінің башында 17.000 кіші еді. Тарихчилерінің білдіргеніне көре, Советлер бірлігі тарафында женклешкен еді асла беллісіз ғайып олғанларының сайысы 11-ден 12-ге қадар Қырым татар еді. Действовал Сталин по вполне такому. Сталин бір план бойынша иш көрді. Эвелден яқшы етіп азырланылған план. Бұл үкіметке лояль олмаған әлінден жебе янындаки топрақларына темізлемек. 43-44 сенелері бұл Кавказ еді, 44 сенесі Қырым. Қырым татар халқы арасында бір дәне коллаборант олмаса біле, оларны эпісі бір сүргін етілежек еді. Сталинге теміз Қырым керек еді. Vagonlarda ölenleri kötürüp atar ettiler. O kadar bir şey. Ya, Özbekleri de atların üstünde köteklemeye bakar ettiler hamdilerinden. Dekarın laf kaytarsan ya ki bir iş dediğini yapmasan kötekler ettiler. O pamuk tarlalarında çalışıldı. Қырымдан 190.000-ден зияде Қырым татар сүргін етілді. Тарихчилердің малюматына көре геноцид нетижесінде халқының тахминен 40% елі қолды. Имран Усейнов, Сергей Илинский, UATV. Дипломаты яда сынырыжы олмаға істеген Украина президенті Володимир Зеленский бұтын Украина форумы черчевесінде балаларнен олып кечкен Корошевді өз арзулары аққында айты берді. Анда өмір арқадашы Олена нен келді, айлесі өміріндегі ән мұйымлей хасыдыр, деп қайдетті Зеленский. Ве бұтын мұфақиетлері үшін ilk evela құрантасына бұржылы. Ич бір вақыт мемлекет тышында оқумаға істемедім. Киевге барып, дипломат олмаға істедім. Да сыныржы олмаға арзум бар еді. Шымды мен сыныржы дегелім, ама ос мемлекетімні қорчалайым. Ракета сыны ғайрыдан яратмақ ве оны истихбаллы япмақ үшін Украинада керек имканлар бар. Бұақта Южна Буниеджелік бюросы білдірді. Анда яны левазимат қойылды ве тәжірибелі истесал ішле башлады. Ән қысқа вақыт ішінде земаневи технологияларына ұгреніп чықмаға сөз берілді. Бүгін юқырыра спикері Дмитро Разумковға өзлей халарына костардылар. Дәулет тарафындан ярдым ятырымлар беклейлер. Без новых технологий изготовления Яны технологиялар олмаса бүгінде базарда бар олмақ бек қиын. Шын бұл технологияларны шымды өгренеміз. Сонки бір қач ел ішінде бұл технологияларны амелиатта құланмақ үшін бір чоқ істесал қане құрдық. Те, що вони роблять, воно важливо. Оларын япқаныны иқтисадият ве умен девлет için пек мұйым, ян етірімлар желбетілмесіні için. Бұын иле яны иш ерле пейда олajak. Әршей бізге бағлы, ярдым етмеге тырышыжақмыз. Дубайде авиасергіде Украина айдай раштырмалар için жихаз тақдим етті. Оны Южна Буниеджелік бюросы ішлеп чықырды. Жихазнын әсас мақсады айда файдалы қызынталарыны қыдырмақ. Бұндан ғайры о 150 килограммлық юк ве тешхизатлар ташы біле. Құрметлі серджелер, бұл дақиқаға бұл сонки хаберіміз әді дады чо хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз.
UATV-лі олыңыз өзіңізге мұқайт олыңыз, сағлықнен қалыңыз, ярынға қадар көрішкенде.